alkitabul ashir deftere sappa ɓere nden kitabul hududi no yewta en fi hiddiji ɗi. albabul awwal dambugal aranangal hiddi zina no yewta en fi hiddi zina o mo waɗi zina ko honɗum wodani. hadise wulure e temeɗɗe ɗiɗi e tati an abi hurairata ƴettama aba hurayra wa zayd bun khalid aljuhani radiallahu taala anhuma anna rajulan wonde no gorko goo min al arabi jeeyaɗo e ɓe ka dowri ata rasulallah o warno ka nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulallah unshiduka allah mi jeejirima saabu allah illa qad tali sowona ko ya ñaawira nan bi kitabillah e deftere allah nden fa qala al akhar oya kadi inni wa huwa afqahu minhu ko noon ɓurimo faamude naam ko no woni de faqdi baynana nelaɗo ñaawir hakkunde amen bi kitabillah wa'dilli dunginano ɗalam mbimana mi landike ma konngol okkan konngol fa qala nelaɗo ma kadi mo mi yananima ɓuul yewtu qala wi inna buni ɓiɗɗo an on kana o laatiki asifan ala hada mbimana hari ko jiyaɗo oɗo ko gollowo oɗo afwan ay ajiran indahu kana yamalu lahu wa yakdamahu ko laatike ko gollanowomo ko kurkantoɗomo ɓiɗɗo an on ko kurkaɗo o ala hada e dow oɗo fa zana bi mura'atahu jonnon ɓiɗɗo an on zini ko ɗum woni ɓeygu patron mum wa inni min ukbirtu mi humpitama anna ala ibni wonde hino fawi ɓiɗɗo an on arrajimi rajimede ko ɗum yimɓe ɓe wi'i towo koyo ɓiɗɗo an on ware faftadaytu minhu mi sottiri ɓiɗɗo an on bi mi'ati shatin dammi temedere mi ƴetti dammi temedere mi jonnimo ɓeygu mum zina on wa walidatun e korɗo kadi mbimana fiyo ɓiɗɗo an on daw mi waɗi ɗum ɗo yo nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam sottugol ɓiɗɗa on fa saltu ahlal ilmi mi landi noon jomiraɓe gande ɓen fa akhbaruni ɓe humpitilan wonde na ɗum de annama ala ibni ko fawi ɓiɗɗan on jaldu mi'atin ko piyede sawru temedere wona ittugol dammi temedere wona warede kadi ko foccede sawru temedere wa tahribi amin e koɗinegol hitande ko ɗum jomiraɓe gande ɓen wi'ilan ton wa anna ala imra'ati hada rajim ala imra'ati hada wonde ko fawi ɓeygu oɗo on ɓeygu oɗo jinudu ɗon e ɓiɗɗan on ɗo hino fawimo arrajimu rajimede par ce que kanko o joom mbaba on say ɓa oɗo expliqué ha gayni fa qala rasulullah sallah sallam nelaɗo allah jaabi walladi mi wondiri on nafsi bi yadihi mo wonki a woni e jungo mum la agdiyanna baynakuma mi ñaaway hakkunde moɗon joni mi ñaawiri hakkunde mo kitabillah deftere allah nden alwalidatu mbimana jiwo on mo waɗɗa sottari ɓiɗɗo ma on mbimana alwalidatu korɗon wal ganamu e dammiɗi raddun alayka ko a jonniteteɗo wa ala ibnatika hino fawi ɓiɗɗo ma on jaldu mi'atin piyegol sawru temedere no ɓe haaliranma noon wa tahriba amin e koɗinegol hitande joni hotu nelaɗo yamiri anasi ɓe maki wahudu daw ya unais ko e unais ila imrata hada ka ɓeygu oɗo on ka ɓeygu patron zina ɗon yahu tawamo landoɗamo fa ini tarafat so ɓiritike farjumha rajmumo muttafaqun alayhi wa hada lafsul muslim ko konngol muslim ko andingol en mo jombaka e jombuɗo si tawi woni zinidi mo jombali on haray ko piyeteɗo sawru temedere debbo jombaɗon on ɗon ko rajimeteɗo ma so tawi woni ko suka jombuɗo e jiwo mo jombaka haray jiwo on toujours on ɗon ko piyeteɗo sawru temedere o ɗa woni rajimeteɗo haray ko en faamu ɗum jinuɗo hunde o mara ko ittinte ma ko o sokete haray ko wodanimo si tawi o jombali siko gorko ma o jombaka siko debbo ko yo piye sawru temedere siko jombuɗo gorko ma jombaɗo debbo haray ko yo rajime yo Allah subhanahu wa ta'ala on dandu en wan ibadata buni swamiti ƴettama e oɗo radiyallahu ta'ala anhu qala o maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki khudu anni mi torki on ƴette an ça fait dire que ñentinela yomi wona on exemple fo kadi ja'ala Allahu lahunna gomɗi Allah waɗaniɓe kamɓe sonnaɓen sabila lawol mimanati ɓe waɗi zina lawol ngol ɓe rewnete ɓe yalta e bakka ton al bikru bil bikri jiwo e gala jiwo si jiwo jinimo jombaka jaldu mi'ati ko beebinteɗo sawru temedere wa nafyu sanatin
o riwine o itte kadi ka waɗi zina on ɗon haysko ɗo woni ka leydi maɓɓe ka jibinaɗo o naɓe nokkugo enna hara o yaɓali e ngallaral ndilliɗi ɗon. wa sayibu bi sayibi, cameɗɗo e gaala cameɗo, bi mana jombaɗo e gaala jombaɗo. so tawi on ɗon kadi waɗi jaldu mi'atin wa rajum, ko piyeteɗo sawru temedere yilte kadi non rajime. ko ɗum ɗon sere ko nelaɗo Allah wallini kon, wonande sonnajo jinuɗo mo jombaka e sonnajo jinuɗo tawɗo o jombama. rawahu muslim. yo Allah dandu ɗum ɓiɓɓe meɗen ɓen e sonnaɓe meɗen ɓen e bandiraɓe meɗen ɓen, amin. wa an abi hurairata radiallahu taala an qala o maki ata rajulun, gorko go arno minal muslimina jeyaɗo e julɓe rasulallah ka nelaɗo Allah o o wata nelaɗo fil masjidi hino ka julirde, fanadahu o noddi nelaɗo fa qala ini ya rasulallah inni min zanaytu mi jini. goɗɗo ari ka nelaɗo wi mi jini. fa arada anhu, nelaɗo ɗurnimo wattana liliyande. fatanaha, kanko gorkon o yiili o ardi kadi tilgawaji ye hella ka yeeso nelaɗo ngo woniri ɗon. fa qala o filliti ya rasulallah inni min zanaytu mi jini. fa arada an, nelaɗo ɗurni nattiri yeeso ngon to hatta sana dhalika alayh, ha ko ɗum woni o gerdiri ni e hoore nelaɗo arba marrati laabi nayyi. o wola nelaɗo ɗurnoraɗa o yara ɗon kadi o fillito. falamma shahida ala nafsi, ɓa kanko tigui o seeditike e hoore makko arba shahadatin ɗe seedanɗe nayyi. da'arahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nelaɗo noddimo. fa qala ɓe maki ene abika junudun, est ce que ko a feetuɗo? qala wi la, mi feeta. qala nelaɗo maki fa hal ahsanta, taw se a jombi? qala wi na'am, mi jombi. fa qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, nelaɗo maki idhabu bihi, yaade e o haka makko, farjumuhu rajimumo. muttafaqun alayhi. ko andingol en kadi goɗɗo wi'ata en tun o zininde wotere romo ɗen wa yolotoɗo nangen mo piyen ma nangen mo waren, na ferema kansi ko goɗɗo wi en o zini, ko yen tefu taw ande. goɗɗo no sula wowla ko duwaka wolude, goɗɗo no fayta, goɗɗo no feeta, goɗɗo no welto, goɗɗo no mono ha wowla ko duwaka wolde. koyen jokku on tigui ha heɓen preuve timmuɗo wonde ko o wowli kon ko gonga, ma ko wowla kon e hoore makko ko gonga, wona yo en hawju. wan ibn abbas radiallahu taala anhuma qala wilamma ata Ma'iz bun Malik ila nabi sallallahu alaihi wasallam, nde oɗo arno ka nelaɗo, qala lahu, nelaɗo makanimo la'allaka qabbalta, a wi'i a zini, no gasara a nunni o no gasara a nunni o sonnajo, c'est à dire nelaɗo hino faala foygintinde fiwota wargo ngo wonu e hoore gorko o. enen siko enen hara hiɗen faala janɗinde hay ɓuuri ka jalɗi ɗon. oya ari o feetawanga ko wi nelaɗo mi zini. nelaɗo maki a jinali, no gasa a nunnimo, aw gamasta, ma no gasara bimana a mawlumo, a hunƴimo ko goɗɗum e mum, aw nazarta, ma no gasa a ndaarumo leppiɗamo. qala wi oye la, o ya rasulullah, mi feetami ha ngaka mi jinumo. on say noon nelaɗo yani yo o rajimi. rawahu al-Bukhari. wan Umar bun al-Khattabi radiallahu taala anhu annahu no kanko khataba o khutubuno e khutuba makko ñande go. fa qala wi kanko Umaru, inna allaha ande en Allah ba'atha muhammadan bil haqq, o nelliri nelaɗo saabu gonga. wa anzala alayhi alkitaba, o jeppini deftere nden e makko. fa kana fima anzala allahu alayhi, laatike e nder konko Allah jeppini e makko kanko nelaɗo ayatul rajmi, aya rajimugol. qara'naha min jangimo, wa wa'aynaha min hunjikemo, wa aqalnaha min haqqilimo, bimana min watti haqqille e makko. fa rajama rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nelaɗo Allah rajimi, wa rajamna ba'dahu, minen kadi min rajimi ɓawo makko. fa akhsha, miɗo huli in tala bin nasi, si jamanu ngun si juutoyi e jungo yimɓe ɓen zamanu ngun, an yaqulu, nde wi'awita qa'ilun wi o ma najidu rajima, minen min yi'ali aya rajimugol fi kitabillah ka deftere Allah, minen min yi'al ka windi jombuɗo ma jombaɗo e si zini ko yoɓe ware, minen min yi'al ɗum ton. senna Umar maaki, nelaɗo rajimi, minen kadi min rajimi. miɗo huli wata jamanu ngun juutoyɗo ha woɓɓe daro inna, kamɓe ɓe yi'ali on aya ka Qur'an, ɓe salo rajimude, ɓe nafiɓay ɓe yi'ali aya on, tawale aya on hino wooda. fa yudillu, on sumati ɓe majja bi tarki faridatin, saabu accugol farida anzalaha Allahum, Allah jeppini. wa inna rajima, ande rajimugol hayso yi'ali ka ƴi'al ngal tigi windi, kono ñawore nden no ton ka suratu nur. haqqun, ɗum ko haqqe, ɗum ko farilla fi kitabillahi ta'ala, ka deftere Allah, ala man zana, kala on jombuɗo, ida aha sonas tawi woni o jombima o jombama, min arrijali wan nisa'i, morde ka worɓe ka rewɓe. ida qamatil bayyina, so tawi woni ɓangandu ye feeñi, bimana seede heɓike ma o qirritike ma reedu ɓangi, ko ɗum woni ɓangande. aw kana al hablu, ma laatike reedu, bimana sonnajo o ni reedujo, awil itiraf, ma ɗum ɗirritagol. muttafaqun alayh.
imana ko sayyidina Umar waɗi o ɗo hutuba ñandego imana kulol mo andi fiwota yimɓe luuɓe iman on andi aya on kanko tigi tigi bindi ɗin montama kono ñawre nden no heddi on andi mi hollino on ka tafsir Qur'an on yilditoto de jentoy ɗon tafsir al-Qur'an an on mi sifaninoke on ton wonde manna e montanɗe ɗen ko ɗe tati nokku goo ko bindol ngol monta ñawre nden no tabiti wano sifa ayatul rajmi nokku goo ko ñawre nden monta itta bindol ngol tabiti misal ka Allah subhanahu wa ta'ala daali ɗon ɓen sonnaɓe ɓe moodi muɗum maayi yata ɓen maayo ɓe acca ɓeygoli mum ɗi yoɓe wasiyano ɓeygoli maɓɓe ɗin mata'an ilal hawl dépense faade enna ɗum ɗon ñawre nde montama bindol ngol no ɗon goɗɗum ɗum ko bindi ɗi wo ñawre nde wo montama ɗe montanɗe ɗo fof hino ka nder al-Qur'an wa Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qala wi sami'tu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ɓe maka ida zanat amatu ahadikum si korɗo goɗɗo e moɗum zini fatabayyana zinaha feeñi zina ko waɗi kon falyajlidhal hadda haray ko yo piye hiddi mi mana sawru temedere wala yusarribu alayha kanko o koɗintake sifano oɗa mi mana koɗinirteno kanko sonna kanko o koɗintake wa huwa allawm wal anif wal qabih wat ta'bir wona koɗingol afwan wala yusarribu alayha kanko o feletake felande feƴƴutunde kono o piyete summa in zanat hefti so jiniti ɗin mum falyajlidha yo foccumo kadi toujours yo piimo sawru temedere alhadda hidde toujours wala yusarribu alayha o feletake summa in zanati thalisa refti so ziniti tammum fatabayyana zina makko on feeñi haray ɗon falyabiha yo on tigi yeeytu on ɗon haray on ɗon wona korɗo hanuɗo jogede no yo yeytumo fefefe walaw bi hablin min sha'rin hay so tawi woni ko ɓokkun sha'ar mi mana ko piri hum ɓurkun e fanɗude ne laaɗo Allah faandi ɗon mi mana wakko wiyeten ɗo hay so tawi woni o banjitaymo legoy valeur de 1000 francs ko ɗum woni ko fanda ɗon on ɓokkun sha'ar ko hunde tawde mara piri nden ñande mara valeur muttafaqun alayh hadise on ko fottanaɗo hada lafzu muslim kono noon ɗum ɗo mi mana ko konngol imam muslim ni وعن علي يتام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يا الله سبحانه وتعالى ويلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيم الحدود ñinne hiddiji ɗin de kala waɗuɗo gollal sabimbinaygal yo hiddi rewne e hoore makko ñiiɓini ɗum alama malakat aymanukum e dow ɓe jeytir ɗon e ñaame mon ɗen mi mana horɓe mon ɓen e jiyaɓe mon ɓen rawahu Abu Dawud wa fi Muslim mawqufun wani Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu anna imra'atan no sonnaji go min Juhaynata jeyaɗo Juhayna oɗo kadi atati nabiyya o arno ka annabajo sallallahu alaihi wasallam wano ko ɗum woni o son o gorko ɗo arduno ka nelaɗo o yakkono tawi kanko habla mina zina ko reeduɗo reedu zina reedu fattu fa qalat kanko sonnaji on ko sowiɗo ari o wi ya nabiyallah ko annabaji Allah asabtu hiddan mi heeɓi hiddi faqimhu alayya ñiiɓin hiddi on e fa da'a rasulullahi waliyaha nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam noddi siɓɓe makko ɓen fa qala nelaɗo maki ahsin ilayha moƴƴo e o moƴƴe e o a legoy jogitemo moƴƴa o kippa ɗon e makko fa ida wadat so o jibini fatini biha addanol lammo fa faala ko ɗum woni waliyu makko on waɗi ɗum fa amara biha o yamirimo fa shakata ko ɗum woni alayha fiyabaha o itti e makko cunci makko ɗin summa amara biha reftinelaɗo Allah o yamiri sonnaji on faruji mat oraji mat summa solla alayha reftinelaɗo juuli e makko fa gala Umar sayyidina Umar mak nelaɗo a tusalli alayha ya nabiyallah annabaji Allah a juula debbo waɗɗo zina wa kad zanat gomɗi o zini fa gala nelaɗo mak hila kad tabata tawbatan gomɗi o tuubi tuubu biye ko tawi konko kanko ari rekonisi ɓirriti rajimu ɗemmo ko ɗum ɗo Allah waɗi tuubu buye mum o ɗo o tuubi tuubu buye law usimat bayna 70 haysi tuubu buye on sendanama hakkude 70 personnes min ahlil madina immode yimɓe madina ɓen ɗo la wasi atum o tuubu buye ɗo yonanayno ɓe fof koɓe natira aljanna hakke ko tuubu buye makko on jandi o hal wajata taw sa heeɓi afdala ko ɓuuri moƴƴude min an jadat bi nafsi ha nde o tinnorta nde o yoɓorto wonki makko kin lillahi ta'ala wonande Allah to ɗon taw sa heeɓi ɓuuri ɗum la rawahu Muslim ko andi ngol en sonnajo si tawi woni reedu fattu hara en rajimatamo ha tuma o jibini o andi so na ɗum ko wonkiji ɗiɗi ittaten yo Allah on dandu
sen wari sonnajo on aray bobo on kande wedno mayde bobolle zina kanko hunde o bonna en faami kare ko tuma o e jibini si hiddi on waɗe. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم نلا الله رجمي رجلا غوركو من أسلم أنسل مود ورجلا غوركو من اليهود جاء اليهود ومرأة اسنا جوكو كات نلا رجمي بيدو فو رواه مسلم وقصة رجم اليهودين قصة في رجم اليهود بندو في الصحيحين هنا كبخاري كمسلم من حديث ابن عمر حديث عبد الله بن عمر. وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال كان لاتك في أبياتنا رويجل ضعيف وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه يتامي أو صحابة جدو قال كان لاتك في أبياتنا كمن هدي كساري أمن لغوي رويجل غركهم ضعيف لؤكم فخبث كدوني أصبي عليغوي أجيني بأمة كرد من إمائهم جيادو هرب مأبغو كanyum bay gurun sewkun lu'ukun kun wadi dum فذكر ذلك سعد فلا ويدل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نلا ما كيدربه بيبني محده هد مكون صاروا تمدر كما جنبال فقال بن يا رسول الله إنه أن أضعف قولون من ذلك فيدون بمعنى صاروا تمدر هجا تايمك فقال نلا ما كأخذوا ننجي إتقالا ومر في يرن إندير ميرمية شمراخ بمعنى jalɓi temedere ma julɓi temedere ma cawoy temedere ma kuɗi temedere fof ko wiwɗo wo summa daribuhu bihi refti piiron mo ɗum ɗon darbatan wahidatan piyande wotere wonay ɗon o beebinama sawru temedere fa faalu ɓe waɗi ɗum rawa ahmad wa nasai wa ibnu majah wa isnaduhu hasan lakin skono ikhtilafa lutondirama fi wasli fi joppindirgol hadisi on wa irsalu e waɗugol mo irsal وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بماك من وجدتموه كلام تاودو يعمل عمل قوم لوط هما غول لوط ينكوبن كدوني غوركو هنا جومبا هنا ييدا e gorko ma debbo hino yiida e debbo kala mo yiidon hino wada dum nelaado maake faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi ware wadudo e wadaado wa man wajadtumuhu kala mo tawdon kadi waqa hino yani ala bahimatin e hore mummunteji din wandi no woodi salteɓe ha tawɓe kadi yana e hoore nayi ɗin madammi ɗin ne laaɗo maki on waɗɗo ɗum kadi faqutuluhu waremo waqutulul bahima waron on mummunte ɗon kadi mummunte on o bonna kanko o mara bakkat kono ko soɓuɗo on soɓini mummunte on ñidduɗo ñiddini mummunte on hande kadi on ɗon duwaka ñamede rawa ahmadu wal arba'atu wa rijaluhu worɓe hadis on mawsuquna koɓe hoolaɓe illa so wona tun anna fino hadis o ikhtilafun hoolare kono hadis on no selli musidɓe julɓe kala mo tawɗon hara hino waɗa luuti yanko yaagal gorko no yiida e gorko yiiduɗo e yiidaɗo hara ɓe fof ko ɓe duwaɓe wareede kon ɗum noon faamuɗon hino leyɗe kawtalje meɗen go'o kame kawtalje meɗen lagine ɗo e leyɗe goo tawɗe ko jeeyaɗe aduna on kamɓe ɓe dagini ɗum ɓe waɗi ɗum ka constitution maɓɓe ka ensemble maɓɓe ɓe foti ɗum ɓe fotti wonde ɗum harma wonde ɗum bona wonde ɗum ñidda haray ɗum hino hulɓini yo Allah dandu en bone ko ɓe daɗali kon raaɓude en enen lagine wani ibnu umar radiallahu taala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam no nelaɗo daraba ɓe pi wa garraba ɓe koɗini mi mana mo jombali ma mo jombaka si piyama sawru temedere o ittete ɗon kadi hitande wa anna ababacry wonde ababacry kadi daraba wa garraba o pi o koɗini wa anna umar daraba wa garraba umar kadi pi koɗini rawahu tirmidhi ko andi gollen ɗum ɗon ko tabutu ɗullegol wa rijaluhu thiqatun illa sunnatu annahu lutondirama ɗo kadi en no hadis on ikhtilafa lutondirama fi waqfihi wa raf'ihi wa ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala wi la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah hudi al mukhnathaini e bimana subuɓe ɓen ɗiɗo ñidduɓe ɓen ɗiɗo min arrijal immorde kawolɓe wal mutarajjilati al mukhnathaini nandintinotoɓe ɓen e rewɓe min arrijal immorde kaworɓe yiya debbo no gorko no moori mano waɗi kootani mano waɗi kale ɗo ha moƴƴi mano waɗi mulle e ko nanditata e mum nelaɗo maki kala gorko waɗɗo ɗum o huɗama saabu haray o noddi worɓe hedditiɓen e makko wal mutarajjilati e worɓe kadi
e wurɓiniɓe ɓen kadi minanni saymorde ka sonnaɓe mana rewɓe nandintinotoɓe ɓen kadi e sonnaɓe yiya gorko no waɗi ɗo jiiniru waɗi tisortum watti keɓɓiru oɗo kadi o huɗama saabu oɗo kadi noddi rewɓe ɗimmoɓe makko ɓen e makko wasi kanko ko o gorko o gaynanayɓe worɓe nandintinotoɓe e rewɓe ɓen e rewɓe nandintinotoɓe worɓe ɓe ɗo fof ko huɗaɓe ɗum ɗo noon ndi kuddiɗo wona wiigol ko hino e leyɗe kawtal je meɗen ɗum ɗo ko hiɗon andi hino ka nder leydi men lagine ɗo yo Allah faabo en o ittana en ɗum wa qala nelaɗo maki kala mo yiwɗon wayiri noon gorko nandintiniɗo e rewɓe ma debbo nandintiniɗo e worɓe akhrijuhum yaltineɓe min buyutikum ittonɓe ka cuuɗimon ittonɓe e nder peyimon on rawa al-Bukhari julɗo duwaka lusinde sifo ɓeeɗo duwaka ɓe luwinde duwaka ƴewde otowal maɓɓe siko kamɓe doginde few wa nabi hurayrata radiallahu taala an qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki idfa'ul hududa defande hiddiji ɗin ma wajattum non ma wajattum laha madfa'an ma wajattum laha kala ka tawɗon ɗi madfa'an ɗi duñama ɓe mana kala ka tawɗon e hiddiji ɗin ɗi liɓama ɗi tertama ɗi duñama ɗi pottinama ɗi alaka gollitirede are duña noon ɗi alegoy are defan ɗon ɗi awalegoy are eto ɗon ha ɗi wurnite ɗi gollitire akhraja ibnu majah bi isnadin da'ifin wa akhraja no yaltini hadith on at-Tirmidhi wal Hakim min hadith Aisha imma hadith nene Aisha radiyallahu ta'ala anha bi lafsin e kongol idra'ul hududa defande hiddiji ɗin anil muslimina ga julɓe ɓe mastata'tum en mbewo no wawi ɗon wawa da'ifun ayda hadith on ko loɗo kadi bi mana ko woni e ma'anago ko woni duñugol hiddiji ɗin itta ɗe julɓe ɓen bi mana kala ko sabimbinta kon ha wujje ma ha zina on waɗe haray ko yen eto ñawden ɗum itten ɗum no jeeya noon e ɗum ko yiyeten ɓe rewɓe no ɓurti waɗi zippu hoye fanɗu koyi ɗum ɗo feere wo ala be zina waɗa worɓe ɓen ko selluɓe hiɓe jindude hiɓe yi'ude ɗum ɗo on andi ɗum ɗo koko suynata worɓe ɓen e maɓɓe ɗum koko sabimbinta zina si zina waɗi haray zina on kadi sabimbini hidde joni noon woyen ndefandu hiddiji ɗin ɓe mana laamu ngun darano debbo mo ɓornaki no debbo ɓorno taw nanga mo beebinamo so acci ali itta mo riwa mo nanga mo soka ko wona noon kala gorko kadi tawɗo ɓornaki ɓornande islam nde ɗum ɗo haray en duñi hiddiji ɗin rawahul Bayhaqi an Ali min qawli e konngol makko bi lafzin e konngol idra'ul hududa duñire hiddiji ɗin bishubuhati jiɓayeji ɗin jilɓuɗi ɗin wa an ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala wi qala rasulullah sallallahu ejitanibu woɗɗite hadihil qadurati ko ɗum woni ɓeɗo sonnaɓe ñidduɓe allati ɓe naha Allahu ta'ala anha ɓe Allah subhanahu wa ta'ala haɗi fimu faman alamma biha ko ɗum woni e kala ɓattiɗo ɓe takkiɗo ɓe falyastatir haray yo heeditor bi satrillahi heedode Allah ta'ala to ɗon wali yatubu yo tubu ila Allahi ta'ala kala to ɗon fa innahu kon man yubdi lana kala feññinanɗo men safhatahu e gaɓɓuɗe makko ɗen nuqimu alayhi min ñiiɓina e hoore makko kitaballah e deftere Allah nden ta'ala to ɗon rawahul Hakim wa huwa fil Muwatta yo hadisi no ka Muwatta o Maliki min marasil Zayd bun Aslam immorde e marasil Zayd bun Aslam bi mana ko fandal gadurati ñidduɗi ɗin bi mana ko kala ko boni kon kala ko soɓi kon kala ko ñiddi kon nelaɗo maki yo woɗɗitoy ɗum kaɓe inni en ɗon faman alamma biha kala takkiɗuɗe alegoy ko kala faggitiɗo bone o bi mana hara yo heeditor heedode Allah nden alegoy yo wakkilo e heddi on ñinne e hoore makko haray wallahu ala wa alam haray kala ko tata hino faami